Ka Riboy District Basketball Association hinin kasngi ka arp santarik benai April ajar arpuar kila penlong ye ka trial na kabanta banjit ye kirang bat kithay lekai basketball kiban mikmat na ka Riboy District bat kiban lej ye shimbanta sya ka Meghalaya Games kaban sasdang no na duk artarik jong benai me ajar arpuar. Hakane kasngi ladan hadu arpuar ngot kisamla shenrang bat khat san ngot kisamla kanthay kibalawan ban shimbanta hakane ka trial kabala penlong da ka RBDBA. Nakaliang jong Basil besar mensong ubri sekretari jong Riboy District Basketball Association ulong bagjing pelong ya kene trial kalong banyo banjit ya kisamla ki bekensai bat ki badam shisha ya kasab bani lekai basketball ki banaka them Riboy kana makinyo banle ya shimbanta ya ke Meghalaya Games kaman sedang no hakine kisi Uba Silvestar mensong ulai ku player ke technical team jong ke RBDBA ki bala shimkhya ban pelong ya kene ke jinjit ya ki players bat ulakit bokit riang ru ya kisamla ki ban sa shajit bat ki ban salej ban mikmat ya ke district. Te hakane kesini keba minta kesini arep santerik kade sengi ke bang ibu yang minta ke trial na minta kini ban select iki player jong ke basketball jong ke Riboy District Nongko te hangni ki bala sim minta ki don ki kena adu arpu arngut te nakaliang ka technical team jong ka Riboy District ngilaya penbek bat lale ke badan kam bat kila yo banjit kumbakan arngut na kamenta ban sim menta haka Meghalaya Game kuman long haslong haka nadu arterik te nomor kata haka ju poru haka liang dikethai nilayo khar arngut bat kineru ki ban sim menta na kamenta ketika ka Olimpik kuman long haslong te nomor kata haka ni por ngi kum ka asian na liang ka basketball nila buru di training yaki hakini gisni haswa ba kene ke tim kan lek ben simenta na kamenta ketika tournament berlong hasilong dengan scam ba kene ke jing select kene ke jing jit ikini ke players ka bagi lale na kaliang kasian berkunjuru kamtam na kene ke technical team juga official jongga Riboy kibala jit kerpang nam ka jit dengan scam kene ke tim kan tolong ba job bat kamsa simenta hangte long te natrai next time bang don lang hangne rungkat kini ki member jongka basketball team dibaya don betai bang Mike betai ba banker ni don da William ba kunjur ba Ramsan dibade assistant secretary kibansia snok tilang hakane kesni te kibania ai mensim kampanye ikene ke tim te salek kita ke